Kaya sanong kaswabon kumadati din sanan atau poko tilombusom kana umisi sa tokod isuang sambayang. Kinarahingan asundo isuang kerajaan sorga konsikau dat kaswabon diti kanu pa patilombus diti kay sisan dat kinarahingan asundo isuang kerajaan sorga konsikau dat kaswabon diti kanu pa patilombus diti kay sisan dat panambangan kaswabon may no uhupay hay maya pero mutanda olumis gisamdat pasinondot atau modon dot imbulayan dahay maya da boros-boros no kaswabon na bayno. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kaswabon kumadati din sanan ologod kopyo ko pengkuro. Paintutub dahiti nga ikalansanan da orang aulah. Iyo dit ologod kopyo karangahan kudit ikonihab. Sekira na pundot katuntul kada kayo manda pansisiri bawa iti pangilogod lah. Nga ikalansanan dat alumisi da karangahan. Bayno na po nga isa kaguhot ay panambarasan di alumis da away andati. Intangan ta kana pola tulo da panambarasan da bayno. Nga ulom na kura di loho di pejilo tu amu mimbulay. Ming kata-kata mo tilot-tilot. Mimbulay ko piyo. Sekira na po dat kaimbulay dalo nga tulo na po panambarasan dati bayno nga kisinaan kasari. Kisinaan kasari kamoyan na po nga hara kasari ipoinsan dati. Doho na po oratian na iti kamundat poinsan. Teko kisinaan nga ipo poilihon dohi tilihawa. O imia galit tigi. Iyot ti. Kisinaan na tigi. O kinibabo. Kinibabo na po nga amiagala mamabok kantung. Mamabok kantung. Jadi kisinaan. Iharotil lagi kisinaan. Harap kaguhit painsinggun. Kisininggun. Pengkukur kamu painsinggun. Ihari hiti tulo ka. Iti ka kamu painsinggun. Kaubasan no padit. Ihari o kita datid kisininggun nga asuwayan ako matid dihay. Haragay tawal naman dila parilitad hiti. Pailihon nundo hit. Nuno po itong obisin ko nuno tiyoy hit. Suway po ilongon. Suway po hit. Painsinggun dahil at tulod. Nga ang tulid matid na mamanaw. Yolo na pa na pamanaw. Ano din milongon iyoko datil lagi. Po iyoko katias si kanta dando hit. Sininggunid. Paingkibit. Paingkibit lah. Paingkibit. Jadi ino po hit anuan datid mantad ka it ralan-ralan omongi kita bayno nga iti kamundat kisinaan harohot painsan kasari detiol. Kisinaan kasari. Numan noroy tanda hilo dot iyati no pati nga kisinaan kasari harohot painsan dati. Kisinaan kasari toko. Ano na ilanom angagatan toko tiko angagaan teko yun di taiso ko pengkuro nga oray tandot kisinaan kasari. Paingobil kaubasan po paingobil nga idangol gi. Paingokikil pengkuro di. Paingokikil no po nga igitanda hambin bogi dogon dipar. Mo nuridi mangigit ko tanak pasuangan dit hambin hirin paingokikil. Nuno po. Paingabil, paingokikil. Kipikulan. Pikulan. Haro pikulan. Nga, pikulan po nga. Haro pikulan it.
Ko basanan det. Iyo lo inda ditiit niya gali timbangan di. Pikulan. Kini babo. Makibabo. Suwain. Suwain na di komoyon na makibabo. Ay, pahilon to kono no gumumu di ko piyot susuai karangahan gitu. Jadi noray tandet monikid to kono poti nga iyati no po nga haro kasariot pinsan dati dot monikid timpo kisinaan. Jadi ditako aramayan lo YouTube bot asiri ba oy. Buli ka ping kawasan kulo. May kisinaan kasari lo YouTube gitu. Pirantayon nilot ayo. Nah, oh. Ya, gitu. Oke. Oh, ya lom baru no. Jadi iati no paditinga noray tandet kisinaan kasari toko. Nunuh nang kugiatit sinaan dati, sanun dati dot monikid timpo. Isuanggot Lukas buku Kosiam Lukas 9 ayat kedua noh podam talo. Boros di Yesus kumadiolo do insanan monikid no patulun dit manuh datu manud doho isioh no nga harus menyangkal dirinya. Mana anda salib daw monikid tadaw om tumanud doho. Haro duo hini numan imbulaya dahiti. Kumaiso karena pod hiti nga harus menyangkal dirinya. Om kumoduo memikul salibnya. Insan seminggu, induo, intalu okon. Monikid tadaw. Aga. Komondo po nga aiso no hi komondot rehat dati. Duo no po dom mapat jam mo sanga daw turu tadaw kisinan kasari toko. Harolo duo i komoyon dot ay no boros dot poindalanon dati sekiro no dot iati no po nga manu kalau kita mau. Moiki do patulun dit manu dot tu manu doho nga menyangkal. Nunu jadi komondilo menyangkalilo mangudut ko nu komondilo menyangkal. Megolim milo borsan megolim bolot menyangkalilo gitu. Komoyen po nga ay inapay korohian dati nga mau tidak mau manu ka amu nuri diit atau kono po aya kuren po ka. Nakawaya dahilod. Nakawaya ya hilod donggongon di kanihab. Harohonoy pakisahaid photocopy.ic. Koregot hering ay tamu. Oy tamu po magya di bayno ka hari Rabu. Mimpun nagigiyagit. Oh tamu hoy. Kasiap urusan. Mamanaw no di mahirik kereta nga susuai bagati mato bo. Nunu no pait okito nga yodit si pomoli. Yodi si pomoli no po. Ko kita dikinulat kui kabaga dikinulat di bagi. Yo kuditi au milumangkan kinulat kui. Kadi dan momogon. Ko kita dikinulat nga si pomoli. Haron magisuas haron no hit nugia ngaran nga di kui do kodi. Kui pisang tetapi har ipisang guring ito ngolompuka cempiang tok nakapomolih mti kapya cempiang di kani haboy nga saring kita tiso
Aga-agayon no kasalipar lah. Kawaya na dihiri rarapawon, ya di bolion ngai na po rapawon. Kawaya diri tua-tua ginawon na po nga, ya di bolion ngai na po. Ya di, kawaya dihirid, i wagas-wagas, ya di bolion ngai hiri wagas-wagas. Nga haro dihitit, ay, nurid di. Orohian na dagi habo nga, iri na kanti kamoyon dat penyangkalan diri ididiri. Ino po hikorohian no nga pususan no. Anun do ngayon. Ngayon na po apatut lah. Tu bolion nga nud insanan nga hinggon di. Suway pa dandod. Oh, haro di potlak ko DM. Ay ping ka hari bulan potlak to ko. Oh, milo na dami minganud o gumu manto ko. Pagyo mungay. Iya di ba? Jadi doho na po di dat pangintangan nilo nga haro day korohian dati tinanto ko si paganu nga mantad ko harus suai tanudon korohian dati suai ko i korohian datinan dati iati na po di nga menahan diri atau ko di patilambusan it dati do korohian mantad ko tumanud to kodit suai pananudan kagu suai panudukan kumadati pikir-kira ya di dihiri kanu pa kagu dihiti nga kumain na po makon ko Yesus na hat pinasalip ihati nga harus salip di noretan dihiti harohi oray tandat memikul salib haro dombokon dot ay ko inapohit memikul salib nga pohoron ko piyo aduy hadit opurimanan nagadi ko piyo haro ko piyo gi adi elanam paingkuro ko piyo hot yati na pagyati nga imi agalit akitok paingkuro ka piyahit koing goritan di Yesus sa numan po salipo. Nga mamurimon po ka piyadihom iho ko kita lah. Hata koy opor lumumon sid salip. Sekira mamurimon dot bulun-bulun da it kagaton. Kagaton idit. Songkuro kinagato i kayu salip. Atau kapatilambusom orahyano ko ay menaritad isa sarita. Megalin na sarita ako naggulo ba? Nga ay asan ang ay mulayan kago. Harati songgua sa kayo. Inapakahit iman-imanan di kayo hindi nga sumilih dot walay tagayo. Kakuaan no po dot iri hati manimanan di siyo nga ino po hipoingian dahiri walay agayo nga memang ini tulun-tulun daki haro-haro. Insan tadaw haradim ni panagad di kayo. Ngayon tagado. Kabaray nagidi kayo nga ay ako hindi mamakai ti kaditulun. Mantad ko adi napakai napadihi kayo hindi nga kinatutukon napadi nga man pakatundod dit payanan da takanon dat ay tayam-tayam ka pipiarawon ka. Jadi numandi won saya idit payanan da takanon dat binatang. Yun ang said nga kotak-kotak pasuanganin dat dit isakot-sakot ngay. Nga insan ta daw hirih na di dat insok kapuri mandid ikoy hadan kaditi kayo hiti mo.
cerita dongeng matu di titit iki. Hiri nakadisiod mo nikita daw nga kapurimandet inapodihi nasib pakopasian di siyo nga haos ay siyo orohyan aosonong naway andaw. Tu agya di nagampo ti iman-imanon. Nga insan ta daw hiri napodi kinanon di nga harodi tulundot it sompagunandet okito siyo okito di kayu inasili na di kutak-kutak. Mo di panginsonong hindi koyo nando hiri. Indama kana po di di pailihay songulo na tanak. Ipo ito nga pipiaraw nga aswayan, tulun nga aswayan, koy laay di siyo nga inapahit pinailih pinasuang dahiri nga Yesus sendiri. Baik Yesus. Hirih no didot ginaginaot kinatadan di siyo. Hali piad ana silid walay do agayo. Ano yon di tulun-tulun do kaya nga nakano hisiyad. Pinapoyon di Jesus irinohit pangorbanan, irinohit kinogompoton dat agayo doon purimanan di siyo. Kumoduo. Tino po kakayo kumoduo tinga manuh kakaday siyo dat osilik kapal tagayo. Tu hinggoh no po ngayon dat imoy songkoduo, moy rikot to badagang ko ay pingkuro nga korikot. Rikot na matutit ingenio diolo. Ngo no pagung-pagung kayu o boleh ka tagado may barayo sinso konsay nagidi nga ay di kangami tiwon sa nakapala tagayo ka. Iya di napakatum nudi kinatutukon. Winonsay padi paraw-paraw. Jadi man tadidit iman-imanon di kayo unso yon do kapala tagayo minay di paraw-paraw po. Hirih na did iri na di kamon natulun dat it mengenang nasib ka. Hiri iya miagal lo dati bo. Sahar to ko mamusor aya iya ti na matudo tin nasib ka. Iya di nakadi kapurimanan di kayo di. Minsan ta daw haradit sinumakay. Sayra de ay minamanawd tinumangkiad man tadi tindal ay minamanawd tinumangkiad man tadi tindal nga padaw pamagya paraho kigu padaw umbal no padi dari numiko tatangus lakon na tagayo apurimanan no padi di padaw hindi nga kono gidi sudah pun ana sili kapal tagayo ko sili nagidi padaw parahu ababak padi kagu bainam hiri no did iti namatu do hatiralan ko posyon ka ikaw mo na pasrah na po kadi malayo nga umbal no pod haros ang ulo na miningkakat diam tenanglah kanga tingkod ngay no po hit itang stologod iwaygot minsawat ilakun tinumingkod ngay. Korongaw na di siya nakura dito magindo sikaw nakura tu ako atumbayaan. Rupa-rupanya ino pahit minanuhod diam tenanglah ka nga Yesus sendiri. Ako ninangko ko iso o kandasan di siya dat hali piad ano silik kapala tagayo igitandat mo ipaimpuli pamagunan nga nagampot nga hali piad padaw paraw na siya nga nakanoy siya pinapasakay di Jesus nakapuriman dat paingkura pangalaman da miyang pay di Jesus minoboros diam tenanglah. Hoy haramay na dati digi kumatalo itine harakay tanno pelajaran dati. Iti kagusang gua sa kayo nga disiyo na po dat ay korohian nga
O silih na gid kaguh dot nu magadi katalu de aku saro. Walay kapal o kotak o silih kotak. Kotak ko komoyon dot kobasan mo tigan dolot. Ilo na paganda barang perdagangan ilo nga pas papinsuangan dihirik kotak-kotak ko kayu. Irih kakadisyo dot korohian. Iyo di nakasari tu rikot na hit. Rikot to hit tukang tumbang. Oh, haroring hole ka aiso. Oh, aiso at luwang. Pongingay minanagad. Sera da nahaba may sinso. Kasinso. Aya ay di apa kaiti. Kangam kadit tukang. Mantad ka anak kangam pailagas na di siya diri. Arasaman o sidangan da tadaw mumbalo did ina pa di wakaw-wakaw nga mamanaw na did lumikupid di kayo. Hiri na isiya kadaw nga yati na matudi da tiralan ka posyon ka. Nga insan tadaw haro di piro-piro tulun dari numikot kago diri kinan di ngon ni dilo kakay-kakayo itong wakaw ngay. Numandi siya paing kakato. Paing kakato, apa noramuk kamatu. May no di sano. Korikot dahiri kinayonon. May no di pimputulay. Numandi won saya sampur. Sampur. Numandi won saya tilo. Korong no di siya mumbalo-mbalo po di ginumuan da tulun. Haron no di mihad. Haron ni sompangkis-pangkis. Haron ni mangumang-umang. Indama kano po isiya no po di nga. No di pasanay sangulo ni Inggoriton diolo. Hirih no dot nadapatan di siyo dot. Ino po di manaan di siyo nga isay. Yesus sendiri. Jadi halik piah dot ay siyo nasilid otak perdagangan dot tagayo. Nga iso penghormatan kumadi siyo. Napuri manandaw tu Yesus na po nga minanaan daw. Nakapanaan daw, bahkan numan papakuo dahirid ikayu hidde. Jadi, ay suway na dadi lo pelajaran ay dadi kang ambil dat pelajaran dati bay no. Ino pondohit ko kita nandati dit talu hakantakan idi nga asaru to ko kapuri mandat iati na po sebagai tulun miagalidit kapuri mantokod iyoti nakanti dohot tiralan ko posyon ka. Miagali aiso ako gugunaon mo. Ano pa din natumboyo it korohian dati nga hirin na di mimbulay dati hit pongongosol dati. Nga ikatubayaan dati sebagai tulun-tulun da kinorohingan, pananud da kinorohingan. Paingkuroh na pohot kaposyon dati nga milo kasari kinorohingan da gunaon. Paingkuroh kopya. Ako pia alayak ko asili walay tagayo. Ako pia alayak ko asili kapal tangagayo. Ako pia alayak ko asili ikotak perdagangan di milod igitan da sampo magunan. Nga iya na po nga gunoon kasari kinorohingan. Isuang ganun no pakantakan. Kadang-kadang isuang kasindualan to ko kapuriman to ko ay so no dohok ko gogorongon ka. Nga isay no kailo. Iya ni pinilihan di bay Yesus antakan na susu. Isay no kailo. Iya no hi pinapasakay di Yesus antakan di hiri rahat. Hiri wahig. Isay no kailo. Iya ni kayu salib pa pinapakuan di Yesus. Jadi iti no kakuan do iyati no poti nga kisinaan kasari. Kisinaan kasari toko tu paingkuroh no po kantakan paingkokoton kinohinaan dati nga gunoon kasari kinorohingan iswang kaposyon dati. Kadi pagin sa samod. Nga di na ko peri, yun di.
nunuh na po kantakan dadamo to pay miyaw pay pasi to ko nga hino kasari kinorohingan dot siyod momoguno do kaposiyon dati. Tunorotian na dati ino pay pira-pira pelajaran dati iati no pa nga binabang pengkam. Jadi kada to kono pamusorod. Oh, podili oyen no hat paimbuli-buli jay ti santing no hot iyo lo nalo tu paimbuli-buli ka. O igon di parsoryo no hot isiyo kasari no ri tatap no isiyo ka. Kamu no po nga ay say kamu yung datiyad di. Bah, may do kayo tu kailang malay. Magali mo muna dit. May do kayo tu kailang malayo ka. Jadi mantad ko ihati no patihom paingkuro na po koton kinohinaan dati nga gunoon ta ko kinorohingan om iri na dit ay naboras di siyad iswanggat Lukas 9 ayat 23 sakira na pod orohyan ko tumanud manu ko tumanud doho nga setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Pususan to kadihit dati do korohyan. Kakuan po nga tumanud to kadi tanudan dati. Haroy day korohyan dati nga okon ko iyon doh kadi tanudan nga tangkiadan. Alayan to kono po di. Om harodi hot piro-piro tanda danuman imbulayay do hiti. Dot paingkukuroh takod sebagai tulun pananud do kinorohingan it mumbal la kasari-sari manaan dit salip pokoposyon dati. Magadi lo sano nilo. Gadi lo sano nilo iki. Oluyana kud it memususi dit korohian to kolo bo. Memususi korohian dati. O kunani dati ilo kamonda salip ilo. Jadi ina pa itulun dat memikul salib tiap hari nga kumaiso isiyo na po monotos na milo silihon dat kapagalan. Isuang dat kaposiyan daw. Miampay dat isuang go kosetiaon disiyo. Moy da kagayat ti tulun-tulun da rumikot kumadi Yesus. Om mantadid di isiyo na pa nga kanuh dot popotilambus iti pelayanan da kinorohingan. Berusaha. Kamuyan na pulot berusaha alay tampinay nga sumilih to kono pod kapagalan sebagai pananud da kinorohingan nga okon niko sinang-sinang. Gumuot kaligaganan dati. Jadi okon niko kamuyan dat pananu de kinarahingan, pananu di Yesus kahom boleh jadi contoh ka. Moy to kana pod asilih dat contoh imilad ay iti na pagya contoh iti nga no kadi Rasul Paulus. May na do ko intangay ko posiyon da tulun-tulun di pananu di kinarahingan di no ko paguluh kayo ka. Iri ni ko mo yun da contoh. Imilad dati paimpahan, pagalan, umiagalisyo ka. Miagalisyo. Kada borosad Sirensologi nohot manto ko anu do contoh kapagalan panukat. Kada borosad Paulus Piloh no anuan dati. O insanan to ko nga milodak komoyon dat ay kapagalan sebagai pananud da kinorohingan. Iyolo no mati kapit ang taat, ang tatap. Miagal dadi iri na dahi rikoton dati. Sayra da popowon sa ito ka boros-boros kinorohingan nga okon ko tujuan na popokito-kito. Nga monopot to ko no dot ay iri no hit ralan ko posyon
paing kukura waya dati detu manud di boras kinarahingan. Akon ko tomodan da it tujuan da ko pakito-kito. Nga iri ni kamu yang dat gaya hidup oposian dat sebagai pananu da kinarahingan. Jadi sairaan pun dat miagali dinga miloh dandad borosan takandad milad omitanan paing kukuroh taka sebagai pananu da kinarahingan. Ila tanganak dati pakitonan dati da paing kukuroh takod memikul salib tiap hari. Sekurang-kurang ko koiloh yolod iya napa nga nakapambasa kitab. Nakapambasa kitab noko kita yolo dat sumambayang ko sekurang-kurang do miagali digi. Harati sumambayang ko min susuab mengirad isuang ko dusun ministry teko nunu na pay kasalimbahan dat sumambayang ko kasuabon nga sekurang-kurang ko okitoh takod di tanganak kot kampai isuang kot kay sisan na sumambayang paling kurang milo na dati borosan dat iyolo kadaw nga haradan day ginawod miagali tapa miagali tama ka ato ko piakanu dat monimunggi tanganak kono sumbayang tetinga may no pakita na it paling got asiriba o kito kodiolod iya no po nga panano de kinarahingan di osatia maya ilot hubungan no iralandet koposyen nud manikid timpu nga o kito diolod iya no po nga osomok o minsamok kumakinarahingan. Okay. Suai kairi inapahi kakitanan da tulun tamodan dati dat memikul salib memusus ketika posien dati mantad kekorohian da pemagunaan momen kita daw nga iati no pohom monotos toko dot pempasi harati kamoyen dat kesederhanaan it okon ko magayai sederhana kesederhanaan isuang ko koposion nogi paingi gito ogirot dilot wasa da kinarahingan. Kesederhanaan pingkur gati kamu kesederhanaan ay pingkur ti panampakai ko ti hom sederhana iti ko it magalala magalala tuti ko sederhana nga ay bo mahal ko piyati bo ay kori ko to hatus itit kanto kori ko to hatus itit di mimpanaw no dilo kakadayan gi kokit moy no intong gitong baju kokito kunad it miagalit pakayon di kuo kaginawa ko to kito ko miagali pakayon di Arlin Sapindaloy kaginawa tid sekirot di miagalit pakayon di Mary Leong it okito satu kali ngonsu kayo gatang nga 200 lobi ato mahal to mo di po may rasok isyo di 200 lobi hari mangku kori ko to 400 rasuk no iri nakanti komoyen dat aiso no komon dat pengkuragari tadi sederhana katedi i osuhatan no ngasiumbali degiad say jadi ta siumbal memakadit kinotusana iki inedam do kayo piragatang tumbayan ko dhara hi kori ko ta 1000 rinibuan na gatang nga iri ge to record dati di bogi record no po pengno jadi kakuaan sekiranya algorit tet memorikot itu deh si pemoguno na dikorita dat itu dit memanaw pula tahun lalu nga iyon na dita okirapan nga tagak tokoy
kiginawa ngai to koy ti haron na po o kasut nga ya di hoy. Kasut nga hari ko rikot 1,000. Tok momoguno na pala kasut to dilom anak kanto tagal lumang kan ginawa ko to ang mahal gyam kamoy na po nga lumangay sendiri. Maha dadid mamakai ti tong sisiriba nga minsawa mingkawas nget dilo. Mono to si dadi may pamoli daro ti di. Haro na po hi kaginawaan dati. Nga sangulun na po hit memikul salibnya kadhiti nga kanu tokod paimpasi miampay det it asuhatan no ka. Paingam pain sudong na dit waya kapasyan no da pain topot. Okoni ko gisamwet oing gorit nga ito kod mantad ko it orohyan kod kanu hid di korohyan no. Okay? Yati na po nga pananudot kinorohingan dit o nga suhatan no ngay mamusus toko do kapasyon i korohyan dati mo edad poin tanud kasari toko dit korohyan di kinorohingan. Suway kairi yati nagi nga o sanong dahdot o somok kumatulun dit o sanong nad yati na po nga mengabdihkan diri kita menguli-kuli papakuli-kuli toko kapasyon dati umakin orahingan. Kamuin na pala papakuli-kuli ilo nga haron na kasiribaon ginawa dati dat ay isuang nga pananudan dati kumakin orahingan. Mimbos-bos tako na pod idapan na kinorahingan nga atalikudan tako na kinorahingan nga sakira na pod mamurimon tako kapuriman tako iyati na pod tinga ikaw natundot saya mangikur sa jay ni ka. Tumanod wayo sa huyot ako na payo hati ka. Kaman na po nga ay so ni ginahunod ay iya na hit boss dahiri itanudan nga ikaw yan daw wayo sa huyot kinara paingkah kana po iri na mandat. Kumadwad kalimpupusan. Ino pa'y tulundat memikul salibnya demoni kita daw. Nga monotos yolo kadaud isuang dat pengkur gadi letelo. Tanda na patulundit memikul salib tiap hari akan berusaha menggunakan harta mereka untuk dapat berbuat lebih banyak lagi dan kul salib. Jadi isok na pakadaw hot tanda do yati na patinga memusus tokotit korohian dati sebagai tulun na kadusod. Mani kita daw nga kanuh toko dot memaguna hiti kahaharan dati dot memonsed it lobi ko it orikot dati. Oke, miagal lopod. Isoot kapagalan. Isoot kapagalan do hiti miagal ko persembahan. Sekira na pod persembahan manikid sabat inapahit manupatahako nga saringgit no manikid sabat nga otopot na pom lobi pakairihit arikot no nga iya imada milo kay manahaka 2 ringgit 3 ringgit 5 ringgit 10 ringgit 50 bahkan 100 nga iyati imada kau basan ni buyarit di bo ukabon to kanay binulangom yoho nga yo diho kuy ukabon ni binulangom pilyon no hit ay may pamili dit ang raw bumili di taragang bobos piya nga ini otomo kau basan nando hit abulaw man to ko la 1 ringgit nga milo kay ma 2 ringgit milo 3 ringgit 5 ringgit 10 ringgit 50 100 milo to koy
Jadi ino pohit iso kagu tanda de iati no potid i komendet memikul salib nga haro poi pasantaban dati haro pohi paganatan dati om mahai tokono pendalano iri. Jadi sekira sumambayang iati no po nga monikid tadaw sebelum modop sumambayang toko. Nga miloh tokoi haro po paganatan dati pitangatuong oposik ko nga sumambayang. Teko minsuswab oposik ko nga sumambayang. Asal oposik sumambayang. Ya di dadu itu di danga daw sumambayang. Jadi okon ko 5 waktu no. Nga monikid timpu iati no po nga sumambayang. Ya di bori bo. Jadi iati no po nga suway ko okon ko ilo na harata bo okon ko kahaharan no dati. Nunuh no po nga topom haro po hit milo tokod. Haro po'y pasantaban dati. Milo tokoy nga iati nagimada lah. Kalimpupusan. Iti dihi agat. Agat mo ti diat kalimpupusan. Kopong kokitanan kagu dati ti tulundot monotos sama musus set korohian daw. Semata-mata det tumanud de boros-boros kinorohingan. Nga yolo no pohom kasari-sari dom minsing mumbal dot popontok kidit penudukan de kinorohingan isuang dot koposian diolo. Om asaru dot popoin sawat dot korohian de kinorohingan mantad di korohian na koposian diolo sendiri. Tok. Yihon pok kita lom agat matilo. Menyesuaikan diri. Iati omumbangan. Miagala petit iti siaran. Iti kaisisan dati. Paingka hilo laptop pohodim. Paingka hilot handphone dohodid. Handphone. Montok kot page DM. Ilo laptop montok YouTube. Paingontok no lo. O di paingin tanga. Iyo ho mundar. Iyo ho sakirad hiti. O di hilo. Pokok koraya natihan. Sakirad hilo. Bobos piada ko. Intanga. Kada ko nga hiti ako. Hiti ako na mimboras. Jadi ko. Ngumbah lo hiti. O kontok. Intanga ka. Nga hiti ako natikang ko. Ino po hit komoyan nila tanda dat monotos sama musus koposian nga hino ko tanga kano bagi mintanga to kano gi odi hiti no di tanga paingin tanga to kano titi kamun po nga ay ko insado miagalitit siaran iyo ho moy umbangan sakirad paing kaka pay miring-miring dilat limpagot taliaw pontokon nagyagi paing kaka atay pontokon no pay miring-miring pontokon iati okon ko tulun na suway iati no mumbangan menyesuaikan diri kamuyan na pala menyesuaikan diri nga orohyan to ko amu ko paing kuro nga iati nagyahi mumbangan dahilo ilo na ikamoyan ko agat nakuro. Nakolohingay to konoti. Suhuan ko mumbangan. Paingkuro. Susah na po mamisunod itong pinay nga itinong kolohing mantad. Nakolohing mantad. Tanganak sikul ay sa mamisunod. Mimang ga apangkal na gid. Manuho dialo nga ay so ikagaton nubo. Nga sa kiran pod oyo to kon nong kolotaw. Miaga lemad hilo gereja gi.
Oh, rumikot tokonot i gereja. Bah, ogumu padi kusung go hiti depan, hiti toko maju depan ngai toko kah. Harum makinongo kaiso. Aiso oroh yan hilo ngai dohuri. No pandai no katahuri nga kangami gya bo. No pandai no katahuri nga dumapan no. No kuro no ngokolohing amo kinongo. Okodow no ngai ginawo. Jadi hilo no polo nga ihati no hit menyesuaikan. Ihati o mumbangan. Tup ilo no pot boros sa kinarahingan nga paingontok no. Paingam na tiyolo di. Paingam na hilo. Sakira sampon nga okon ko yulo. Kontok. Nga paingontok na yulo di. Na kontok na boros kinarahingan. Bulun ko ihati pohot mumbangan. Berusaha menyesuaikan diri. Umbal mo tidit. Miagal ko itit manan sawo lah. Usaha sanit hingga isay usawon kasari da kodi. Tampinay Melbourne gi. Ay iya di ay siya no bay na tinumuang kante siya bay na mamutong. Mamusaraw no matitit. Kumawin. Kiginawo ta kano pa kumawin. Intangan no nahit. Intangan no na sumandak no. Manikid dapat itulun nga harohot kaubasanan, korohian, iman-imanon. Iya sebagai kusay, haray korohian no dit it bakal lesawon no. Itandu harohi korohian, iman-imanon, it expectation, harapan di siyo, umadi kusay. Haro. Mintaan no hom. Ay, ukur madi di siyo ay pagindalanon no kopasyon ka. Hari nang pundod, oing gorito kutiko, oing kur. Sayra nundod kapi sawo. Boleh jadi sebulan, 2 tulan, 3 tulan, ay say masalah. Korikot. Imbulay mo tidi katuha kelas sa DM2 gi. Korikot na did ongosan taon. Hiri na did. Jangan kau begitu bah. Kadad yun do boh ka. Haro no dihit. Kau imbulay na did. Korohian das yo. Iya tihumaan ko ka. Mimbulay no dito yun di. Nga no kadid iya na pa nga. Nakolo tau ko no. Yun na nasukod. Nakolohing. Piro taon no iya diho kaboboyuhan ng suhuan ka di sumimban. Hiri na timpuno na kopi gogol. Okay? Hiri na tok. Begini pula kau. Kanan do. Okay? Mantad ko nuridi. Nasukod takod iya di kaboboyuhan. Iya di kaubasanan. Okay. Kapagalan lah. Contoh. Siyod harana it kagalagal. Okay? Miagalot. Ako ogoro tamonsu. Sayra na po dat kasawa ko na di. Nga ino po karuhang no nga. Isang hulun dit kamundat. It apula nga kaulun mo. Kauli walay suhon kamuansu. Kasuabon suhon muansu. Indo sanga daw muansu. Kadang-kadang intalo. Kaubasan no po ya nga. Sa minggu boleh jadi indo na kapuansu ka intalo. Kaya raka ko kasarodit anak buah bo. Harohi anak buah dat harga dihit. Murai batu da piarawon dat kaumbalutan. Hiri no pagyandad kukurungan idi nga harapayanan dat baja, harapayanan da waig. Sayra da sa dapon kadidit anak buah dim. Kok kita siya dit
itampak-kampak kang kuya di bo. Kok kita isi ditampak-kampak ka monsu. Nuka nuka siya. Oy, monsu nagidila tampak-kampak ko yoho. Kumano pa siya di nga ajarang nga monsu bo. Sayra ang nga monsu bo. Sayra miagal ko iyati ajarang ka monsu. Sa minggu boleh jadi indua ko intalo no. Kasawo monikid tadaw ko di suho no monsu. Sodopon monsu. Pira na taon no kapasian no pa nga ang intalo no sa minggu da monsu. Pagi petang. Simbayan to ko kamu. Ito ko iyati no hit mundar. Iyati no hit mundar. Iyati no mundar. Darundar to kono tibo. Song rundar to kono. Yo sa kira hiti ako mamundar kuno gyam may intanga. Moy dat lumis sagya kakitanan. Paingka nagi dat sebagai panan udah kinorohingan. Moy dat lumis sagya kakitanan. Paingka nagi dat sebagai panan udah kinorohingan. Ilo na po boros-boros kinorohingan nga haro. Noko tumboyo, noko sunod, noko ilo, norotian no ngay dati. Nga ino po hit apatut dati dot ay paindalanan na timpudan do. Nga mundar to ko. No ba sa kono di dot ipangangakan dati. Hanga sadap kadati. Nga mantad ko norotian dati lo boros kinorhingan om mundar to kono di pondaron. Asada pidalo hodi nga norotianku mundar. Kaundarangan yeti nga norotianku mundar toko. Iyati nori. Kano po dihiti nga monginsoki kamulakan ino po itulun dat ongomulok timpu debay no. Sebagai pananu da kinorohingan, hali piad iyolo na pa nga magakun da tulun da Kristiyan, nga amu mo tiyolo kumbalo manaan da salib Kristus. Kakuaan na po nga ino po ay kosondoton ko piyo dat ay pelajaran right di Yesus nga ikamoyon dat penyangkalan diri. Tokoy. Noritan mo tidi iti kaumulakan dat ikamoyon dat osusa da mamusus sa kaposyon. Pinolopok dit orang-orang muda Kristiyan gitu. Atumbayan ko dat dahon na po panumbayan kada dati tanda side ilo no tongomulok. Magiagal to kono poti itipian ng kolotaw. Iyati inong kakikang nga kadang-kadang got iyati inagi ongotil to mod gi. O saro ko gadihit. Kadang-kadang got yedit hakuy asukong kopi iyo bo. Ay karait di Yusuf. Otapot nagibagyad Yusuf na padi nga sayra na pod nangatan di karuhang di Potifar dot miyun samang nga minada isiyo. Tapot nagidiyad di. Nga tapot nagidiyad di. Nga kinamulo ko ima di. Kinamulo ko ima di Yusuf ki. Intangan to kano potit. Iyo nga ako purimanan it magako na ko ila. Antakan na po di balasan tahun nagi nga tok osonong mo ti kaulon. Itinagi nga katua it imiagal dati. Labi po na di hila group pa hinggarid di. Contoh lah grup 1 di M1 gitu. Tokoy manguro o panginginsok. Kumain na pa nga sa kira miagal Yusuf. Aya anaro na diti hoy nga bulilo bagi. Miagal di Yusuf kumun datid nakamanang isiyo ay siya nakanod ay
nakanu siya minana libamban da godaan dit sawo di Potifar. Kinamula ko isir dit yo lah. Iyo nga good boy ako di tamula ko po tasaro. Iya. Sarohan nanda 17 tahun ko na gigi. Tokoy. O hinamod mati tumanud dat iboros sa kinarahingan. Umbalo dadid. It nakatuo hatalad. Oy. Asagap pa dan. Asagap pa dadid di bay no haro nagiginaut yun di. Ulum nakurari. Nga iya din na rin. Nimbulay nit asagap pada di bayno ka. Tua-tua keladi makin tua makin menjadi matu jadi deh. Jadi ait ino pahit nimbulayan da hitinga right ko iti korohian da tikid dilo kamulakan. Gum mo. O kon nakapasalotakan nun, tinumon, mungkin da ikaw boros-boroson, pangangakan, nuridi, ilpananudan natid miagal ko tadaw kondarangan, o gumu ikaw mo yan nila mo. Nga iya di mari, makin nagid lumohing, nga inapahit, nuridi, kau boboyuhon dati nga miagalidit, susah nagit menyesuaikan diri boh. Tu hari pendirian dahiri. Masaraw kunit pasar daerah dahay dit kariri kata hilad daerah. Kombal na siya muhat paing kukurati dia ti elda kasya. Tumanud na pa dinawayaan ko nga paing kamo ti tiyo sitar. Pasunudan ko ni dan good boy boh. Iti pia iswang kapalayanan nga hari matit ilay pateri kon. Paing kamo tilad sakira na manapot ko. Paing kamo tilad sakira na manapot ko kangko. Nga paing kura makitudok kay tirik. Makitudok kay tirik kangko. Kadaan na tirik. Kadaan na kasyo. Tu haro hitit tinupot aralan ko pa siya dati nga haro ti ko dat pengalaman ipentapot ikamulakan nga sayra da tumuh toko isuang pia pelayanan nga hari kamu kito tunudan dati iralandet sono ngiko kitanan nga mili mapotirikon haro hitiyo di nga kada to kano gyud di mo haro pia nga nung kadhilo ihati na po nga menyesuaikan diri. Mumbangan toko. Hari korohian dati nga tanudan toko korohian na kinorohingan. Pinatudok ko kinorohingan. Sekira mamutung nun dari tampinay Melbourne, kinapala kapingan, abuli kori kata sainsi, kano po, irinot tanudan dati. Kada na may pakayo nga ipiring, akapalin da tanga iridisan miagalat tikil labi. Ikantalan kada no tay watu, kada ngoyo salamay watu. Abuli salaman di sikarap. Abuli salaman di sikarap tarik lang. Ngon sikarap tarik lopotan nunda dit. Buli kan tari tu gata tomod gi. Buli karit. Ya kayu hinad lembaga tabung gata. Ngapain na pa pinatudok ya din na dagyari boh. Ihati no hit menyesuaikan diri mumbangan toko. Tumanud di penuhuan di kinorohingan. Iswang na pod ay sin 3 hari bulan 3 1887 ay so na matiralan da suway dati dat sumilih pananud di Yesus suway ko yati na po nga menyesuaikan diri kita dengan syarat ini.
Mau tidak mau, paingkuri pendudukan, irin tanudan dati. Iya deh. Haro hidai dati ginaud, iya dati dia kang amboh, kang iya dina pa katatapanem. Iya dina tanudan. Kadit setia usaha keluarga di hari ina na po di IC the saksi nga man mati di saho kah nga iya di sumap pada ginawa to ko bo dat oh iya hinda ko mbalo mengurus nga iya di na po katetapan nam tanudan na pala saya dat otah toko nga okon nagid agaan iri nga asal lahar ginawon sumap sapa takuri piya nga hirine mo saya datid agatan toko dit penuhuan mimbulay no pait nga kanupod mimbulay no pay nga inga no hirin agat no kapurimananid di paing kana gid tumanod to kalaboras kinarhi aran no po hit iti dia nga kanu po dati nga hit mimpun agatan to kono di jadi moid aga ani salip pasanon dati nunun na pay panudukan pinarhingan iri no tanudan dati ikalan sanandat ay haro da kasari iti paghupan dati dot moid kay sisan pa dati nga pati lambus kasari dot aparagat minsingumbal toko dot misiso iswanggot panudukan ipanghakan na kinarahingan dot aparagat minsingumbal toko dot misiso iswanggot panudukan ipanghakan na kinarahingan sendam ikalan sanandot ay ino po pelajaran ini nga kanuh dad papansamok dati popombangan dati damin singumbalot tumanud di lo boros-boros kinarhingan depangah di siya ano misisa takod iswang samayan kinarhingan iswang kerja surga konsikaw dot kaswaban na bayno nakaim pupus na dihati kay sisan na sumambayang nuno na pa'y nawaya andahay ikaw dot kaswaban na bayno nakaim pupus na dihati kay sisan na sumambayang nuno na pa'y nawaya andahay harahi timpu-timpud kapuriman ni head o sindualan nga idat yahan pum patunod dot kapasian dahay iralan da pinatudok no nga iri na dahit point topot di man dahay tanudo o gumuo kagaton dahay mantad ko korohian dahay sendiri korohian lagi pemagunan imantad di kalumukan dahay nga kada na lohawan kasari ni haydat magindalan di keralan tepot da pinatanto ni kamsiko Tuhan tu tamangan head iswang tindalanon da kaposian da bayno hingga na papakayaan dahay ni hay uhupan ni haydat ay lumaang gisam aday hay kang tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan wa takod kasuwabon da suwab. Uy, hari Jumaat ko suwab ay ya hari Jumaat, hari Kamis dalandat ko pasien di Tadobayno kinarahingan miyampay kasari dati.